Ovo je Junkers Ju-87, poznat kao Štuka, avion iz Drugog svjetskog rata. Na ova dva crteža su prikazani osnovni konstrukcijski delovi aviona, a na ovim svim ostalim crtežima sistemi koji taj avion posjeduje. Od gorivnog sistema, pa sada imamo na ovom crtežu svetla, na sljedećem klimatizaciju kabine, pa na ovamo crtežu je prikazan svaki instrument u kabini. Ovdje sad imamo za svaki ovaj crtež napisano po nešto. Na sljedeće dva crteža je prikazan motor, a na ovom posljednjem je hidraulički sistem aviona. Na ova dva crteža je kiseonički sistem, a ovo je također ručica vezana za hidraulički. I na ovom posljednjem crtežu imamo protivpožarni i prva pomoć. Kada stavimo preko ovog crteža, tačno vidimo gdje se nalazi kutija za prvu pomoć i protivpožarni zid. Znači, to je celokupni tvoj rad tokom ove godine za ovaj avion. Odlično. Ovo je stvarno strava.